Dumela batswana mo gae, ke a la amogela mo thulaganyong ya rona ya Health Chat, mme gompieno le kopanya le nna Boisapo Gasefiwe. Mo thulaganyong ya rona gompieno ya Health Chat re tlo bua hela ka yone palliative care, mme go ta go bua hela ka yone palliative care ha ke nosi ke na le modiri mo lephate la botsogo, mme ke a go amogela mo thulaganyong ya rona ya Health Chat o ka ipolelela batswana go gae. Ke lebogela gore ebe ke na le lona gompieno leina la me ke Boingotlo Lungisane from yone programo ya palliative care e re kopantseng gompieno. Pele re simolola thulaganyo o ka re tlhalosetsa gone gore mme ha re palliative care ra bo re bua ka eng? Palliative care ke mofuta wa tlhokomelo ya balwetsi ba ba lwalang malwetsi a ile goreng ga se a folang, mme mo programong yone ya palliative care balwetsi bao ga se kganyela gore ebe re make sure gore a ba fola kana ga ba fole. Go na le kganya gore ditlhabi tse di mo go tsone tse ba leng mo go tsone ebe di kgona go managiwa. Re ka re ke ditselana di fitse di dirisiwang gone go offera yone palliative care mo batswane? Palliative care ha re teng gompieno e fiwa thata mo dikokelong tsa rona tse di kgolwane di go tshwana le bo Princess Marina le bo Nyangagwe. Mo ga borone ha re teng currently re na le specialist se le sengwe hela ngaka e re tsa re ithutetse yone bo ngaka ba palliative care le nnesa le mongwe hela. Yaanong ka tshwanno molwetsi mongwe le mongwe wa palliative care o tshwanna ke go heta ka tsone dikokelwana tse di kgolwanetse pele a ka ya ko dikokelong kwa tla bong a go nna teng a sa boela kwa lapeng. Yaanong gore ebe wa go accessa tsone ditlamelo tse tsa palliative care o tshwanna ke gore o bo ka tsengwa mo lenaneong la community home based care, which is ke program e le goreng e tlhokomela balwetsi ko lapeng. O bo ka simolola gone go bona ditlamelo tse o ka tswang o di tlhoka e ka nna tsa bo diphete, ka nna tsa bo metseto, ka nna tsa bo di-linen savera. O tshwanne ke gore o bo tsene ka yone program yoneo. Mme in the case that molwetsi ga bonwa ke ngaka kana molwetsi o lwalla kwa lapeng ba lapa ba paletswe ke go mo isa go bona ba bongaka, re na le ba re ba bitsa re ba ithaopi ba yone programo ya community home based care e le goreng ba ithaopi ba ba tsamaya ba tsena mo metseng ga ba bone molwetsi o e le goreng ga a kgona gore a ba tsentswe mo lephatelo le la palliative care ba ka mo refera to yone kokelwana e mo motseng. Kokelwana e mo motseng e be tsa molwetsi e mo isa kwa sepateleng se segolwane gore e go bonwa ke ngaka e be le gona ka simolola go tsena mo go yone programo ya palliative care kana yone community home based care gore a bone dithuso tsa di tlhokang. Re ka re bone balwetsi ba setseng ba le mo lenane lone la palliative care ba hiwa ke mang tsone dithuso tsa teng? Palliative care tota ke thuso e le goreng e kopanetswe ke makalana a le mmalwana ga se ba Ministry wa Health hela. Re na le dingaka ya ka o ka setso o lemogile ka ha ke buileng ka teng ga re simolola re na le bo nnese ha go dimo ga mo re na le bone ba boipelego ba ile gore balwetsi ba rona ba kgona gore ebe ba tlhoka bo di-food basket ko go bone. Re na le ba tshidilo maikutlo ba ile gore ga molwetsi a diagnose a ra itse gore o tlhokana le go sidilwa maikutlo gore a amogele ha teng le bone ba lelapa gore ba amogele gore ngwana a bone kana monna gwe kana molwetsi wa gwe o diagnositswe ka bolwetsi bohe. Ebe re nna le bone baruti ba ile gore ra itse gore ga rotlhe re ya ko bohelelong go gongwe ra go tlhokana le baruti whether batho ba tumelo kana nnyaa, so le bone e ta ithelela bangwe ba ile goreng ke team e le goreng e re thusa gone go tlhokomela molwetsi wa rona. Ebe re boa re bala le bone ba lelapa le community le one ba volunteer community home based care a ile goreng a thusa mo malapeng go ka bone balwetsi bone. Gore palliative care ke ya batho ba ba gateletsweng thata hela? Nnyama mo ke misconception mo re ke mo re tsang re batho ba tsa ba re ke gone tota ka tshwanno hela community kana ke re palliative care molwetsi o tsengwa mo go yone from point of diagnosis, that is ga molwetsi a tshwara ka bolwetsi bo ba ka tswanye le bone a ke he se ka kankere ga molwetsi a tshwara ka kankere go te stage 1 ga bo sentse go na le nna kwa gore o ka bona ditlamelo e bile o ka hela tsena mo remission mo re tsa re molwetsi o hodile o tla nna tla go icheka mo nakong e rileng. And then ga re tswa mo go yone point of diagnosis re molwetsi o tshwerwe ka bolwetsi mo go yone molwetsi o tshwanna ke gone go sidilwa maikutlo gore a amogele ha teng e bile a se ka a hela pelo go tla go tsaya yone
kalahi ya e tlhokang ka gore ra itse gore chemo ke seo se se botlhoko e na le di-side effects tse di botlhoko e be go nna le yone kgang ya gore ba lelapa le bone e be ba kgona go support-a molwetsi fully ba tlhaloganya gore molwetsi o mo manokonokong ahe mme le ga le mo manokonokong ao yone palliative care e tshwanela ke go make sure gore molwetsi manokonoko a mo gone o a thusiwa o neelwa pain medication because botlhoko le bone bo kgona go helela ba bola molwetsi e se kganya ya bolwetsi hela yaanong ga re tswa mo go yone diagnosis le gone go bona thuso go nna le kgang yone ya ga molwetsi anong a sa a lwala re bona gore o lwalla go ya ko bohelelong ba botshelo mo re go tsang re ke end of life gone ho yaanong ga molwetsi a go admitiwa kwa sepatela ba bongaka ba kgona go taba le bolela gore nya molwetsi ke o ra mmona oha mme di-chance tsa gore a tswe mo sepatela ke tseletse ya ka ba tlhola ba bua ga se modimo but mme ra itse le rona ra be re di bona dikei gore mo botshelo ba molwetsi wa rona bo a ko bokhutlhong so gone ho ke gona ga e le gore dingaka tsa rona le bone ba itshidilo maikutlo ba tsena teng go le ka gone go sedila ba lelapa maikutlo gore ba se ka ba nna le yone false hope ya gore molwetsi o tla recovera ka gore re nna re bona mo di-situationeng tse dingwe mo e le goreng di-caregiver kana bone ba tlhokomelang molwetsi ba helela ba tsaya molwetsi ba montsha mo lehatsheng ba mo isa kwa go te o batla bongaka bo bo rileng ga gona bongaka mo Botswana mme ga re setse re gorogile ho tota ke kganyela gore re ineele ra amogele hence why re involve bone ba e le gore ba sedila maikutlo gore ha re teng gone yana ke ha re ha and then be go nna le yone kgang yone ya bereavement support e le gore ga molwetsi a seno nna a tlhokagala ba lelapa ba tshwanela ke go nna ga ba tshileno ba sedila maikutlo ba itlhobogele molwetsi wa bone re ka re sabe sa palliative care ke mo di-family gore di-family di amega yang ha di na le molwetsi o ntseng tota palliative care tshameka sabe se se tona tota mo balwetsing ba rona ka gore e imolla ba lelapa a ke se ka ika balwetsi ba renal failure ba malwetsi a diphilo ba ile goreng ba dialysiseng go tlhatswa madi kgathakgatha gona na goromente o tsere boikarabelo ba gore o tsaya balwetsi ba o ba isa bongakeng ka di-ambulance tsa ga goromente lephata le tshwalela community home based care le lone le itlamile gore ga ile gore molwetsi o tlhokana le ditlamelo dingwe di tshwana tsa bo di-linen savera ya go tshwana le bo metseto le yone ya ba thusa rehabilitation le one ha ite le one e le gore le one rena le one mo lephateng la botsogo e le gore e thusa le bone balwetsi bone ba ra itse rehabilitation e focus mo gore molwetsi o tla fola o tla tswella mme le ha sa fole gore hela molwetsi a kgone go itotobisa a tswe ha e megale le gone go botlhokwa o ka ra Motswana ko gae kana mmogedi o iseng a utlwe ka palliative care o mora wa tota nka rotloetsa ba ko gae hela gore ga rena le balwetsi e le ba palliative care a re ba kopanyeng le ba botsogo gonne palliative care tota e botlhokwa e ha balwetsi ba rona seriti towards end of life molwetsi wa rona wa ba haphegile a na le ditlamelo tsotlhe tsa di tlhokang as compared to molwetsi o itlhile mo teng ga ntlo molwetsi wa rona o hiwa pain medication it might be the opioids kana Panado re lebile gore pain scale molwetsi pain ya go e botlhoko bo kana kang so tota nka rotloetsa hela gore a re se ka ra hitla balwetsi a ba bonwe ke dingaka balwetsi a ba access service le gona gape ma volunteer a rona community based care a teng gone mo metseng ga o le mooki le bone ba ka go thusa go ka molwetsi wa gago ke so se ba rutetseng ra itse gore gone mo kgweding e le na le yone conference ya APCA o ka re bolela hela ka boripana gore mme conference e remeletse thata mo goeng mo kgweding e re tla bo re na le ba Uganda re tla bo re na le conference ya 8th International African Palliative Care e le gore e tla be le mo Gaborone from the 23 to 26 tsa ga September jana conference e tota e tla be itebagantse le go seka gore in 20 years what have we achieved as palliative care ga se Botswana hela ke mahatsho otlhe a Africa
tla bo re le ko re share di-experiences se re se kgonneng se re sa se kgonang mme mo letsatsi la ntlha la conference bo minister ba mahatshe a harologaneng ba tlo ba le mo Botswana le bone go ka bolelela bo minister ba bangwe gone gore ba kgonneng ga ba kgona eng mo lephateng la botsogo ga e tswella yaanong e tla be le rona ba ile gore re ha ditlamelo bo ngaka bo nurse ba tlo ba attendile yone conference re share tsone di-experiences ka palliative care. Batswana ko gae ba ka bona thuso mo dikokelwaneng hela tse di gaufi kana gona le ko ba tshwanetseng go a teng straight go bona yone thuso. Batswana ko gae ba ka bona thuso ye mo dikokelwaneng dingwe le dingwe ha ba ka tswang ba le teng. Hela e tla be le kganya gore mooki o teng kana ngaka o teng gone ho a refere molwetsi to sepatala se segolwane gore e go bonwa ke dingaka. Ebe ba ka mo enrolla mo programong kana ga ile gore go na le ngaka gone mo kokelwaneng e ga utshwanelo yena ba mo tsenye mo programong but in instances where molwetsi o tlhokana le thuso e tseneletseng ke gone a tla ba tshwanela ke go iswa mahelo a tshwana le bo PMH Princess Marina Hospital kana Nyangagwe go bona di-specialist tsa bolwetsi bone bo mme gape re le gone go na le di-hospice care mo ga borone hela mo nakong ye re mo gone tseng ga ba oki ba imetswe ba kgona go tsaya balwetsi ba bone ba isa gone ko gore ba tlhokomelle balwetsi for nakwana le bone ba sentse ba itapolositse ka ra itse o re goka le gone go na le ditlamorago ga tsone wa ra lapa ga o kgone go dira tseleletsele tsa gago tsa malapeng. A o tswala ga go la bohelo o ka ra Botswana wa re la bohelo ke ka ra Motswana ke mara ke re palliative care e botlhokwa a re hem balwetsi ba rona kana a re hem the community at large seriti a re hem molwetsi a rona seriti towards end of life. Let's make sure that balwetsi ba bona ditlamelo tse ba di tlhokang ka gore goromente o ntshitse mananeo a ho. Ke a go leboga mme Boingotlo gore bono o na le rona gompieno mo thulaganyong ya Health Chat. Le nna ke leboga le gore be ke nne ke le ga ke ruta Batswana ka le ka lena le la palliative care. Ke a leboga mme gore bona le rona mo thulaganyong ya gompieno. Ke lebogile. O tsena ko gae le mo ikutlwetse ya lo modiri mo lephatela tsa botsogo a bua hela gone gore ha rena le balwetsi a re tsene mo dikokelwaneng tse di gaufi gone go a go ba registera ba kgone go tsena mo lenaneo la palliative care le gone gore a re tsweleng re sa hithe balwetsi ba rona gore dingaka le bone ba palliative care ma volunteer ba kgone go re thusa re se dilo maikuto gore re tlhokomele balwetsi ba rona re le mo maikutong a siameng. Thulaganyo ya Health Chat e ta mo bokhutong ka tsela ye ntseng yalo nna ke Buisapo Gasefiwe a re kopane mo nakong e tla. Salang sentle.